ole angai nom le pe khopang le Zoram Mipui Au Aw lo ngai thalengu Zoram Mipui Au Aw vul zero se open letter to MNF froi tu te hei kan ma lok October ni somni pakua khian FCA adopt dulo na kong zo intumamo thil tu lo tak nin ka hria Mipui thlop tu hi in nei vak karing lo areng reng thua hei hi lo se teu puhria ta changte khan platform siamila in debate tiangu khai in hnial du wangpo ni lovin in silfia na hun te po nianga atimol mola voin ni thleng point in la changam lo chu ni ya khonge ruat filanu po khaom adik dak le ngam hok si lo ni hi tlan chepa hi chu an hoi sen tak tak theilo chu ni ber hi ka ti ni athu shimin nangni ai ngot chuan chief minister pulal du ma hian Zoram ma khwa te chu angai jok da yang chu nangni police lak tak ngial po in sarkar lai po ti hlo tling zo lo ti ai chuan ama pulal du ma remna le muanna du wanga a pension ma a IPS ban san ngam MPCC president po ban san ngam adang po tam mai in ai thlo thi chuan a hlu thlot chu tianga ma ni na po thlau thangam kha chuan engtikong ma in Zoram chian na le thalo tur hi chu akal pui don lo shim shimani ti hi remol teu nangni ai thlo thi chuan Mizoram mangai fe zo kani MNF in sarkar lai po a policy thak ching le kong chong traffic jam free Assam rifle son chua ti hlotlin nei si lo adang po atam tuna FCA adopt ai po poizo Kolkata Mizoram House mun po shalrutu ho tu nei in nia aza thak lutuk ZPM ministry hi social vengam turpo in nilowasin adang le a chuan dampabial by election opinion poll hi affair lo bok ZPM atlingang ti tu te a then katin puthang te atlingang karing ti tu te kim bia in datir le si te hi boru ka puthang te in volunteer ni berin kalo sia engtikong ma in pusai lo hi dampa Mipui te hian an hnol hau lovang ti hi ka soinga mani ato bera chuan nakena langchok le mai tur dot soi in shelo tlat zel hi ani makchu tok mai se du tok to mai tiang bai nunipa thudik mangin COVID-19 ma chonna khan South tui puibial tu MLA le health minister enkol tu hi ache thare ngem ti tlema zong chau thlir le tang miang pakhat na radio set man to chuak le sarkar sum ahar chat chho zia kan soilai kumsang ni som ni chhnulam COVID-19 in min tuam chho tran lai khan wireless radio set leini in set khat chu man to chuak tak cheng makta duai khat nuai ni singli zetin health department nuaya COVID-19 dona tan ti chuan lama lei ani kha kan la khere ngome ahun lai khan Mizoram pumdeng chuakin political party te pon sumhar satlaya khati khopaman to chuaka radio set COVID dona tan na lei ani kha press release meu an siam hial ani kha assembly house a po soilai lai ni kha pamphlet man to COVID-19 thrileng do na ta na Mipui te sum tho khom liao liao chief minister relief fund atangin cheng noi som lai mai sengin pamphlet siam ani ti hriat chuani kha hei mai hilani lovin arus nuaya po cheng noi som lai mai sengin pamphlet siam alo ni ti hai chwale zelani kha sum har sat em lain COVID-19 do na ta ti chuan lama khati zat mai sum man alo ni reng ti hai chua hriat chu ani kha Mipui te makti le soizui loi loi zo na lian tak siam tu rampuma soitling ani zia kan la kherengang chu pathumna deep freezer health department noya deep freezer enge mozat leini in deep freezer pakhat chu manto takin cheng noi ri singthum lain leiani ti hai chu ani kha ahun laya rampum deng chuak khak ani kha kan la kherengome sumhar satlai taka COVID be boma summan na kha Mipui soizui hak tur kha a om reng mai ni kha palina man tlak lo rek man tlat
Mizoram in COVID-19 kan ma chon tran tir first wave fa khan VLTF le Kaushan le Mipui te thopui na thatak nen kan che thaviaw ni kha nima sela COVID shidar zel le a strain in thak zela khan COVID-19 second wave le third wave fa chuan state tereu te mi hring tlem te chen na si kha kan che chho hle a COVID 3 khan min noi na satil tela India rama in khar khip lockdown puang rei ber kan ni pon kan zual tel tela mi pui po kan mangang tak zet ani kha mi sing telin anei zon na an chan te kha online atom ngoi ngoi ani Indian Council of Medical Research chuan COVID veile veilo te ending na tan RT-PCR chu khol tha le rin tlak ber ani tian puanga COVID veile veilo ending na sample 70% chu RT-PCR khola endik turan ti hiala kan chelek ber rek chu arin tlak tok lo hle ti chiang takin an soi ni kha Mizoram kha rek kan chelek na salutuk le RT-PCR ZMC a chia test na kan nei kha nasataka COVID-19 adar rei na chan le kan boy rei em na chana mithiam te pon an ngai ni kha pangana RT-PCR khol bun du lo he tiang din huna kan din mek lai le COVID second wave tuar na sa berpol kan ni lai khan kan har sat na hria in India Formosa Foundation te chuan RT-PCR mobile van thatak mai a thlona minpe kan dua Juni sompali sang ni somni pakhat khan Health Minister hnenan thlena ma se magdeu main kan mamo mai a thlona minpe du tu anom chu lom hle tur kan ni lain ngai ven zui ani tamia lo ti kha a hnuwa hriat chu ani le zela a hun lain mipui makti le Mizoram deng chuak ani kha e RT-PCR mobile van mai lep tia hriat hi aman bo vaibel chen hi vel lai ni ya mi panhi pathum vel lekin anen kol thei mai ni in darkar som panhi chungin sample sang khat lai a test thei ani khati khopa COVID-19 adar na sat chan le India rama lockdown rei ber puang tu kan ni na chan bul pakhat chu ICMR du dana RT-PCR khol manga sample endik kan nei tlem lutuk le rekha test na pui bera kan mang lui rei lutuk tia mithiam tam takten an soi kha kan la kherengome red le red test kit cheng makta duai telman supply na khan manchang ave anom thin wang ania ngem rek kan ti tlat na chan kha khati hialin ahun lain mipuya zona lian tak awmani kha chimlam mipui te tan COVID-19 shikai en fiana tan kholrin tlak bertia ICMR me vina soi RT-PCR khol lungle bun tura mipui ten na sataka angen hnu le High Court thupe khial awm hnu pon Health Department changtu khan chon lam chi hrang hrang siam chopin apam tul pui thak mai te kha vo in thleng hian mipui makti le chim mipui te ngai saklo zia ti chiang tu ani RT-PCR bun kha thilhar saberangin asoi renga ma se ste danga chuan college pakhat pon pani pathum te anlo nei thei fur ti te mipui ten kan hreve ta zela mobile van RT-PCR all sam taka en kol thei awm ti te thlengin mipui ten kan hre chho zela chim mipui ngai sak tak tak lo na bak a chanom lo ti kha miani leng tan lo chuan hai rual ani ta lo ani parukna restricted tender COVID shipuin Mizoram mipui te min nuai lai khan Health Department nuaya restricted tender mangin cheng vaibel chetam tak man na chu farm pani lek mai zamzo engineering le Excel consultancy farm te hna du sak uchuak takin pek pluk ani ti te hai chuani le zela khati khopa mipui kan boi lai khan COVID-19 lok pui viau hi kan lo om ru renga ngem ti hi vo in thlenga mitam tak zona ala ni renga ni man mo tak maya Mizoram sarkarin Health Department sum man dan audit rum mai te kha thil tam tak hai chu ani hnu hian thil mak alo ni hau lo ti hi a khre chiang tu te ngai dan ani ta ni achunga tarlan ba khi tam tak soi tur le hai chua tur ala tam hle ani South Tuipui bial tu MLA le Health Department en kol tu hian Mizoram le abial kha COVID a che thatpui rengem
South tui pui bial te khan COVID-19 shripui na tom lai khan Health Minister bial an ni na kha an hlok pui viawem COVID hlok pui rutak tu te hi an lo om rureng theizo ka ngem dam chung ei nei theina khop hi diktaka mipui tana rongbolan hathok tura than chua MLA Minister tan hian chan saum rengemo phim takin inlo ngai to zui ve don nia by NT Pau tu pu editor chibaile Mipui Au Aw channel hi vulzual deuh turin du sangna sang ber ka han hlana che he channel atang hian kanram politics le sarkar masa congress le MNF ten mizo mipui min lobum na satto ziate kan la khriat lo tam tak kan khriat chwa phani he channel atang hian mitam tak kanram politics a kong dikle ngai dan dik jok muchuak tam takanom zela chu wangin moral reformation channel ka tilo theilo ani sarkar kalta ten ram mipui te thiam taka min lobum thin dan te chumi chumhang changkaya anlo hausak thur dan te adir maya ram le nam mangai tu te le tuna sarkar mekin ram le nam an mangai tak zia te po kan lo hriat pha zela tuna tang chuan a thu mai ni lova a taka eiruk na laka philhi ministry chu tuile nuwa avoi khatna tan mipui ten kan thlan chua ngei mai kan nei ta pathian fakin omro se kumsa kha zakwa somruk borvel dai to khan zol nei sai khuma chuan lalpan zoram hi amangai hle sia tin alo sei to a chu tiang chu lo ni ma se amangai anga ramhangai tu hruai tu kan lo nei thin lo awangin ama mal som na po atak takin alo thleng theilo thina ni pakhat chuan lalpa zon chuaram kan ni ati dur renga nima sela milem pathian ma chal hnoi senin coconut asoke tamai maya apakhat lain pathian le kanram ta na titwa hum renga atong kam thiam na in ram kai hroe tuma chungrila pathian tina reng anei silo chu wangin heng party panhi te hi lalpan ramro rial turina ruat ngeya nima sela lalpa du danangin ro rial nan kalpui mi alova nol an ni ta ni tuna chuan thinglu bula zongdan an suyang chaw ani ta an mani kan hriat rengna na an hnu ma hnu chia chu an hun chunga corruption hluar le a thlona poisa sema mipui ril ru an hruai dik lo na misli thiani chu tianga ram le nam an lo hruai thin to na chu an party member te hian an than hnan tlata apoi tak zet ani ZPM party an ron lu hian sarkar masa a an puchom nei thinang bok ture motiin emo party an ron in zialu veta ka wanga huang taw tum ranin an phiruai thina an hisa pang diak thila kal lo vele an phun noi le wak thina ni ZPM party ro chuan party member bill in vul thin na bang chu thiatin mipui zong huap zo veka thleibik nei lova ro relna kalphung thar policy mangin ro relna an lo kalpui tak ta sia a chunga an lo lu chia hian an buai rutlata vuile vainan nga chok ta thin boka ni hi a chan po engdang wangma ni lovin congress le MNF a party bill sarkar boruak an lo kalpui to na khan an ril ru alo pian swaltir to wanga ni bermai sarkara engemo ham thatna te hi ati theile a chu chak te na nei ture motiin dan dikvak lo po a nei tralan tum chok thin kalphung thar sarkara hi chuan sarkar scheme emo nala kemo thil dil lam chi a reng hian unit recommend emo party hruai tu emo minister recommend emo hi hlotlin nge na ni don lova ma se an soipui lowang ti na chu ani chuang thran lo heng bana kai hen holding te chief minister special package te le thildanga po ni se kan thilwa dilna concern department khan selection board an nei theva anin tling le tlak ni an hria te kha anding changdon ani mai tling lo chung po a minister tuemain lo la ro tia thu a pe kha atangkai ber lowang adik theyang bera thil ti hi alom kalphung thar sarkar thil tumber chu sarkar masa a kanril rupian sualna moral deformity hi alom tuna sarkar me ka chief minister in ril rusiam thatna
moral reformation a soizia thin chu awa poimo te lul em ole dampa bial by election lom turmul mai hian ril rual wa lo theilowa e bial hi pathian hian amangai zia cheu in hriat lo ka hlau hle mai in bial tu MLA in mual aliam san cheu hi van duaina ngai lovin in bial ta na van neina in chantir ngei ngei hi bial mipui ten in mo phona ni chiang khom mai tuna hian ruling MLA nei theina chance in neya in bial chunga mi nge pu vanal sailova ruling candidate in la nei zui le nga la in ti fu chuan kum thum chung lek po hian bial nu fuma nga in ni na hi are huai huai don ani chuti ani lova opposition MLA kum som thum chuang in lo thlan tlin thin nangma ni wanga hausa tole ani ruk zial hriat rengte ma se niak po phoi mi alova do ta in phamar zarzar theite si halputar rual in thlantlin lewai chuan an tling te te anga in hnung lama an nui verver don chewani in bial ma son na tur chu dampa bial mi puite u in kutzal nge ya ain ngatani lalpan hun rem changa siam sak le chewani hi nangni bru le changma mi puite u mizo in ni velo awang hian BJP emo Congress emo MNF emo te candidate kha lovo du reng reng su tun hunata na Mizoram rural tura lalpa kan pathian in ruat party eiruk na laka fili ministry pulal doma chi minister le akai hruai ZPM party candidate in bialami ngei tluka nangmani ngai tua tu tur hi anom don lova lo thlang tling ngei nge yang cheu chuti chuan pathian mal somna chu sarkar lai kal tlang ngei in mudon nia LSela Aizawl South angai nom thin mange ole khati zong kha voin choma ta na kan ngai thak thei chu alo ni leta a tlai lam darli pela number sang khat le som thum pasari na alo chuak le dona in lo chang le theu don nia hun man nom le be kule only for yes